इम्फाल की तोंगान तोंगान मफम सिंह ह्यूमन चेन सेमदुना मदी रैली सतुना JCILPS की खोंजंग सौगतखरे पुंग निफुनिथोय की पब्लिक कर्फ्यू नंगासी निनी सनब नुमित अरोइब नुमित सुमौसागी पुंसिद साउन अकाइब पीखरे अदुबो पामनब थौदोक थोकपदि लैखिदे JCILPS संगसिलप खोंजंग खुदिंग BJP मणिपुर प्रदेश ने सौगतुना लाखी मखाताना सु अदुमक सौगत की गनेना थौनौजम साउबना फोंदोखरे अमसुंग ब्राइटर एकेडमी न्यूज सेकोंदा क्लास 10 तमलिबा इरोंग खुनों की महिरो यमा हौखिबा मे अनिदगी थीबा खंगदना लैरी मैम खुरुमजरे अदोम नेंगबिरिबस इंपैक्ट न्यूज ने आई ओक्रम सोमेंद्रन हौजिक पुंजा सिपाबुगी मरोइबा पाउसिंग मियाम द पिजरी जॉइंट कमिटी ऑन इनर लाइन परमिट सिस्टम JCILPS की पुंग निफुनिथोय की पब्लिक कर्फ्यू ना मियाम की रैली गलोइन न मफुंग फाना लोसिनखरे मफम क्यादा प्रोटेस्टर अमदी पुलिस पर्सनल सिंग मुकनखरे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लैबा उरिपोक नागामपाल अमदी सगोलबन JCILPS की वुमेन विंग की यंग मखादा पाक्तकना वकत खोंगचत चटकी उरिपोक की ओइना नारिमथोंदगी हौखिब मियाम की खोंगचत अदु उरिपोक ओवर ब्रिज फाउ लाखी अदु हानादगी लेरम पुलिस पर्सनल सिंगना नुपी प्रोटेस्टर सिंग अदु थिंकी नुपी प्रोटेस्टर सिंग अमदी पुलिस पर्सनल सिंग अनिगी मरक ngaiak ningai sangdana ki nakal morom nagamapal lamabam lekai gi nupi sing nasu state asida ILPS na halu hai kholau ga loinana miyam gi protest rally chatki sagolban maikai gi oina sagolban maino thong dagi hauraga miyam gi wakat khongchat ama chatki nupi sing adu gi wakat khongchat adu waheng lekai fawa lak laga sagolban maikai lom da amuk hanki प्रोटेस्ट रैली द सरुक याखिबा मियोइसिंग मणिपुर इनर लाइन परमिट सिस्टम चनहलु वोटर लिस्ट की मितोप खंदोउ मितोप न वोट लेप याहनगनु हाइबन सिंग कोलाव क्या लाउखी असेंबली नदी बिल अहुम से पास तौखरे असेंबली ना बिल पास तौबा हैबसे थबक तंखाय म लोइरबनी लेबास लैब मियाम सिंगसिगी मखोय की डिमांड नी मखोय ना यानिंगबा मखोय की अपामबा सी लेबास दा तौजरगे मसी की बिल असी एक्ट ओंथोक पिरगा अखोय मसी ऑफिशियल प्रोसेस ता चटप यानबा एक ओनबियु हैबसिदा था मापन तरा असुम थिंदरक्तुना लेबाक प्रजा सिंगसिगी ममाइदा अखोई की हमुक तैबदौना ILP की डिमांड असिदा सोकपा पनबा सीबा भोग याउनारे हुजि फोपा करिमत थबक पाइखत पिदिसे करिगिनो ngasi asi pung taruk ta curfew si loigadabasida aroiba pungham asida akhoi apunbagi kholau se lahorasi haiduna akhoi ngasi ki khungchat chachabani we want नाकल मरमदा सिंगजमई की अकोइबदा लैबा मियाम मोइरांग खोम अमदी या स्कूल की मियामना लंबीदा थोरक्तुना ह्यूमन चेन सेमदुना मणिपुर इन लाइन परमिट सिस्टम चन अहलु पास तौखिबा बिल चन अहलु मितोप न भोट लेप यारोय मितोप न भोट थादबा यारोय हाइब खोलाव सिंग लाउखी सिंगजमई की मियामना लाउड स्पीकर सिजनदुना खोलाव लाउन बहोनबदा सिंगजमई पुलिस की ओसीना लुसिंगबा टीम अम लाक्तुना अतिंग पीखी तुंगदा यामलबा मियामना नेशनल हाईवे थतुना खोलाव सिंग अदु लाउखी पुंग निफुनिथोय की पब्लिक कर्फ्यू ngasi nini chamen numit asida mausa gi punsida saun akai ba pikre पब्लिक कर्फ्यू से मरम ओरग स्टेट असगी कोनुंग इम्फाल अमदी मसिगी अकोइबदा लेबा लंबी सिंग खुंताक लांसीबगा पांकक ओइकी इम्फाल की मरुइबा लंबी सिंग गाड़ी चेनखिदे दुकान सिंग थोंग लोनखी ख्वाइरमन इमा कैथेल सिंग याउना पाउना इंटरनेशनल मार्केट अमदी थंगाल बाजार पुमताक ताखी हौजी फाउबगी ओइना दि पब्लिक कर्फ्यू से मरम ओरगा पामदब थौदोक थोकपगी पाउ लैत्री पनबा याय स्टेट असिदा इन लाइन परमिट सिस्टम चना लवाइदुना चंगचिलकपा इहौगी मनुंग चन्ना हौखिब पुंग कौखिब पुंग निफुनिथोगी पब्लिक कर्फ्यू ngasi नुमिदांग पुंग तरुक फाउबा सथदुना लोइसिनखिबनी पब्लिक कर्फ्यू मनुंग इम्फाल वेस्ट की मनुंग चना लेबे इम्फाल मोरे इंटरनेशनल हाईवे मयाई लंबी तिदिम लंबी दा गाड़ी चेना खिदे दुकान में बिजनेस सेंटर पुंबा थोंग लोन की इम्फाल ईस्ट की ओइना सुमफम क्या याम लब मियाम थोलक्तुना लंबी थिंकी सोरोकता मियाम फमजिनदुना लैकी ब्रह्मपुर नाहबम गी मैरा पाइबी अमदी लैकाई नुपी सिंह थोरक्तुना तुमुंग थोंग द फमजिनदुना लैकी गाड़ी याउना मियोय अमता चलहनखिदे ब्रह्मपुर सोशल क्लब अमदी क्लब असि अकोइबदा लैरिबा मैरा पाइबी सिंह थोलक्तुना लंबी थिंकी अमदी लमदम असिदा इन लाइन परमिट सिस्टम अथुब मतमदा चनहल होइबा यावबा पियनदबा खोलाव कयासु लाउखी ब्रह्मपुर हरिखागो मखोंदसु लंबीदा मियाम फमजिनदुना अचत अहोक सिंह थिंकी नाकल मरोमदा खोंगमन मंजिल की अकोइबदा लैरिबा मैरा पाइबी अमदी लैकाई मियाम थोलक्तुना सिंगजमई कोंगबा लंबी थिंकी मखल अमतकी गाड़ी चलहनखिदे
यामना मियाम थोलक्तना मणिपुर इनर लाइन परमिट सिस्टम चना हलो असेंबली द पास तौकी बिल अहम खुदक चना हलो लॉन्ग लिव मणिपुर हाइबना चिंग याव खोलाव क्या लाउखी JCLPS na changchiliba public curfew sina maram oiduna Thawbal district su miyam gi punsi da sauna akai bi pikre pung ni phun ni thoi gi public curfew si gi manungda district as da leiriba government ki office bank amadi mahi loisang sing thong lona ki national highway samasum na ani Imphal More lambi da gari amata sena ki de Thawbal ga samna bata lambi sing da su gari amata sen ki de aduma pu public curfew manungda district as gi mafam amata da pam da thodok thok gi paw di leitri Bisenpur district su JCLPS ki ngasi nini sanbanumi ki curfew ki mami chauna taki district asida su dukan kaithel government ki loisang sing hangna ki de loina na lambi sorok ta su mi amadi gari na sing amata sana ki de district asigi isok ta curfew sogar pa sing na lambi da aso bunung paisinduna lambi tingki lambi da dharma karma amadi tangai fadab thaba ki lak pa sing de adumak salhan ki oinam kaithel da su curfew asigi mai pak na satha ki mafam aduda lalol iti ki thabak amata pangthok khide hauzu phawpi oina curfew manung da pam da thodok thokpagi paw amata laitri nakalam ramda JCLPS na changchin ki pung ni phuni thoki public curfew da jiribang ga thangnana leiba Assam gi jiri ghata Manipur gi lakwa mioi sing asat awok tawhan kidre jiri thongna खाइदोक लेबा आसाम अमदि मणिपुर की ngam आसाम की जिरी घाट लोम द लेबा मियाम द मणिपुर रोम द संग थिंग की लोइना मणिपुर रोम द गिना पब्लिक कर्फ्यू न मरम ओइदुना आथिंग ब लैखी Students Union of Kanglai Park Suk Nasinduna Hayang DM College of Science ki Central Hall da mangarak suba Suk State Level Spelling Competition pangthok lagani public curfew na maram oiduna competition asigi admit card low ngamau roba mahiro ising na hayang ayuk ki pung nipan dagi college as da laktuna admit card low yagan hana Suk ki serol man kangalakli lamdam asida inner line permit system chana hanan ba Manipur government bill ahum pass tawkrabasu ngasi phawba sana handana leiribagi matang da political party singi firep khangan ba JCLPS na thamkiba matung ina political party singi firep phongdok narakli BJP Manipur Pradesh ki hana ki president loina housing na state election management committee convener thaunawjam saubna lamdam asigi yalomi kalhon na ba inner line permit system sanahan ba habase yamna tangai fadaba amane JCLPS na sangsilakpa khongjang sing khuding makta BJP Manipur Pradesh na saugatun laki makhata na su adumak saugat ki gani assembly the pass tawkraba bill ahu masing asi fawbada India ki prime minister ki manakta yahonda na thama pan fazil laklaba fawbada namsindu na thamba habase fazaba watle miyam gi hun khang na Manipur ki MLA humpu magna Delhi da satuna taksin mathau tai fongdoki part Canada Rashtrapati ki tebinde leiba potne ana hajeri do dubuni individual na highway CROI government ki prime minister ki government ki tebinde laktri bill se government da hangba sangena da government da pidharaktri adagi state su SN piraktri dam tora leibani maramaduna ni akhoi chatlaga MLA mayam chatlaga mangonda convince toba request toba MLA humpu siga tawraga sida lakpara minute mangada su unaraga tawibam thok adu aina madudi moina tawhugde chance amana thokhibani maduda hojik athubada chatpa amata khale Chawbun makatana phongdokhibada Manipur government ki mahut department na mamang thagi tang tara tarukta mikhal gi notification thokhibaga loina satna ba haugadaba code of conduct sana handana thamli hana Congress government pu maral siri makatan haikibada central leader singna sinarakpagi matung ina handak pangthokudraba IMC ki mikhal asida senja thumja amadi socialist level state asigi law and order ki issue da election campaign tawduna BJP na Imphal municipal corporation painun na hotnagani loina party ki president katana duna lakliba mikhal asida nupi taramanga da party ki ticket pinan na hotnagani hana phongdoki election kaya thengnare mayam su ubire code of conduct si election tawrani hana lauthok padagi government na thuobaneba nomira sidai chatnaga do sibo code of conduct sanate
बोट फंगनमने फूड सिक्योरिटी वा सिंग मनुंग लौथोई चेंगसु फंगदना अनो अतोपा मन ngarangda पंचायत सेक्रेटरी अमुक थबक लौदना हाइदुई ओजा लौनेसु लौथोई आइन लेटबल बागने सरकार से नियम लेत्रबा सरकार ने हाइबदु उच्चरी मणिपुर इनर लाइन परमिट सिस्टम चनहनबगी फिरेप असे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी की ओइनदे इंग्लिशिंग अनि तरानिथोइदा फिरेप असी लौख्रबने लोइना पार्टी असिगी मसागी अइब सेरोल अमदी मतम अदुगी जेसीएलपीएस न प्राइम मिनिस्टर दा इंग्लिशिंग अनि तरानिथोइगी डिसेंबर 3 अइब रिप्रेजेंटेशन की कॉपी अमसु एनसीपी न सिनरम लैख्रे हैना चिरोल अमदा खंगलकली लोक जनशक्ति पार्टी मणिपुर स्टेट यूनियन असु जेसीएलपीएस न येलोमी कनन संचिलिब खोंजंग असिदा हेक हौबदगी सगतुन लाकपक लोइना मखा ताना सगत किगने हरि बाबूपराद लेब पार्टी असिग ऑफिस दा पाउमी सिंग उनबम द स्पोक्स पर्सन निंगोंबम इवोल मैतेन जेसीएलपीएस न मांगजौना गवर्नमेंट द पीकिबा वार्निंग अदु थौसा खिदबा अदुना ngasi फिबम मसि लाकपने कैबिनेट न अमतो ओइना यानदुना बिल अहुम पास तौग्रबसु ngasi फावबा सनहन ननबा थबक अमता पाइखलक्तबा अदुना मरम ओइरगा ngasi मनपुर मियामना अवाब नंगलकपने बिल अहुम असिबु सनहननबा मियामना संसिलप खोंजंबु काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना खंगसिनदना लैथोकपा हाइबसि लेबाक मियामगी खंदे ताकपने कांग्रेस अमदि बीजेपी ना मकोय मसेल अमना अमदा थांदोकनदुना लैबगी मवोंग अमा उरिबसि तोकतुना त्रिपुरादगी त्रिपुरी सिंग मुटखिबगी थवोंग अदु ताद्रिङैदा मियामगी इहुन खंगना थबक पाइखलौबना अफबा ओइगनि हाना फोंदोकी मिजोराम चलाइब बिल से मणिपुर चप मानब बिल से चलाइबीना हौजिफोक मतिंग लेना हाइब मरम करीनो इबोबी सरकार से सिना ताकपदी महाकना प्रजा की इंटरेस्ट से क्या यंग थबक तौद्रे मसे अरुब पोट अमसु नते वाखलोल अमद मसी लान इंटरप्रेट तौदुंग तौई मयांग तानबलोमदा पुबुदुंग तौई मसीदी नते हने थमजगे सुमनदगी येलोमी कन्ननब बिल ने हाइबसिदी अखोइनजु खंगे इबोबिनजु खंगे मागी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एमएलएस कांग्रेस की पुनः मन खंगा वाफमनी सुक मरु ओरबा बिल से ngasi अदुमक टेबल दा ताने लेबा मतमदा सी इबोबिना भारत के प्रेसिडेंट दा करिगुम वाफम अमा फवा फोंतोक त्रे हाइबसिदी तौरेबा थौंगिना साखिनी इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मिखल गिदमक एप्लीकेशन फॉर्म लौबगी अरोइबा मतम हयेंग नुंथिल पुंग मरी फावबा सांगदोकले लोइना फॉर्म पिसिनबगी अरोइबा मतम हंगसित अप्रैल 9 गी नुंथिल पुंग मरी फावबा सांगदोकले मरमसिना कांग्रेस की मिरेप ओइगदबा सिंगना बीटी रोत लेबा कांग्रेस बाबंदगी एप्लीकेशन फॉर्म लौरबा यागनि हाना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की चेरोल अमदा खंगलकली ngarang fall lauthokiba hantak sahi ISC class 12 amare ICSC class 10 examination da nupi masa sing na nupa masa sing dagi pass tawgi sang yamna hen wangkhre class 12 ki oina puna sada 96.46 pass tawki amsung class 10 gi oina sada 98.5 ki sang da pass tawki Mumbai gi adaya madi na sada 99.75 fangduna class 12 ki makok ta khre loina na class 10 gi dana Odisha gi Avinit Parichana sada 99.2 fangduna makok ta bangam khre Zenims की security guard की निहाय दोनों रिपोर्ट तोरांग ममलेकाय दलेबा सना security service न तोंगान तोंगान पाउसे सिंगदा नमथाक तौदुन थबक कौरे मसिदा जेनिम्स की authority न तुमिन लेशन लानगनी जेनिम्स की director न लोखत पयाब थबक लोखत पियो हाना Indigenous Peoples Association of Kanglaipak IPAK न सेरो लबदा फोंगदोरकली Tribal Revolutionary Army TRA न ममांग थागी तांग कुंतरुक्ता चुराचांदपुर की मौताम खुलदी फाकिबा Churachandpur district की Singat Assembly constituency की MLA Jinswan Hau Zhou की public relation officer Thangxian Biak Zhou ngasi Imphal West Police Commando na kanma ngamkhre Impact News na fangu pawda Thangxian Biak asi ngasi ayuk angan mada Senapati district की manung chana laiba Laikot की Khengzang masung Gamphai bung singlak की kanma ngamki bani hari tha asi की tarukta Langol the kidnapping case asi ga mari lenana sathaki operation ma da fa ki TRA की kadar Let Komang Kipzendagi Thangxian Biak asi Senapati district lai rehab khangmangam kibane Imphal West ki additional SP operation TS Bikramjit ki liching makada CDO Imphal West ki DSP Soibam Sasidananda OC Inspector P Sanjoy made top officers sing yaw team amana Thangxian Biak kanmagi operation adu satha kibane operation adu da Thangxian Biak faduna thamlamba TRA ki kadar sing amasung commando sing marakta khuthokna ki hari
मोरे वार्ड नंबर 5 तगी मोहम्मद जलालुद्दीन सही कुंथ्रा मदी मोहम्मद खैरुद्दीन सही कुनमरीबो हौकिबा मे अनि दगी ngasi fawba thiba khangdana leiba si मे gi nipan fawbi manungda langla langjin khangba ngamdrabadi मे nipan gi ahing nongyai dagi मे mapan gi ahing nongyai fawba more ban tawraga ne madi border seal tawraga ni hana waref nakre ngasi manipur muslim council more gi office ta tongan tongan balup singi lusing masing maira paibi amadi mahiroi sing yauna pham kiba mifam amana waref asi laukibane ban asina ana layeng mahi loisang dharma gi oiba thoram sing amadi tongan tongan ba essential service sing gi oinadi komthokani hari pukhau naharup awang lekai de khumanthem tondon ba chai kulumdoi apop khumanthem kwak leibu tek takai de thadok piro haina united pukhau area committee na appeal tawrakli thasi gi ahumda churachandpur district ki singat subdivision gi manung chana leiba avongwal village de khumanthem tondon babu knf dina fa ki banana ngasi manipur press club ta paumi singa unaba mada united pukhau area committee gi secretary okram sarachandra na fongdoraki tondon ba ing ising ani tarani thoi de jcb driver ama waina Churachandpur district ki Lengsify village tagi special contractor ti lalagi makada thabak suduna laki bane lakliba me mapan phawbu manung da mari lena ba authority na tondon babu tek takaidana puthok pirak trabadi united pukhau area committee na atai cso singa khusam na duna makhal makha kya gi khongjang sangsil laga ni hari karimon government na tondon babu rescue taw duna puthok trabata rabadi pukhau area da kuki phuruk ki ichelinau sing khundaba maramna kanglup ki rang tholak pa yai haina mak na makha ta ki खुमनथेम तोंदोन बसी करीगुम खुदोंग थीबा थोप तारगदी एरिया सेदा कांगलु की इरांग सिंग लाकप याय हैबगी खोइता सिंग नसबसु लई मरम मदना गवर्नमेंट की साइट की अथुबु मतमदा तोंदोन बु रेस्क्यू तौबिदुना आई युंगी अहलमन सिंग दा सिनबिनबा अको यूनाइटेड पुखाव एरिया कमिटी की माइकैदगी याम हार्टियस ओइबा अपील सि थमजरी matang aswada break kem laujake manipur amadi malangi tongan tongan ba ipaw singal loinana aikoi break tagi amna thuna hanjarake impact news pu miyeng ta dun lebiu Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na jingba su lauthokpa yai hakchang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ahanba lakpi ba 100 customer da skin test amadi doctor consultation lemna hingjagan ngasi mag unabiu Dr. Madhubala laser beauty clinic MZ Avenue Imphal. The first urban cross hatchback Datsun Ready Go with 800cc Supna Tagilupa Lak Animakai Piba car Sigi features Sindi ground clearance 185 mm, space 222 liters, power steering, drive computer, mileage 25.14 km per liter, immobilizer, passenger class warranty. Lupalising mga kata na book Tobi Hauro, Island Nissan near Standard Robert Higher Secondary School, Kanchipur, Imphal. Datsun Ready Go. Delta Tutorals for CBSE. Admissions open. Class 9, 10 and 12 Science from April 4. Class 12 Arts from May 4. Class 11 Science from June 6. Vacation course for Navodayas and others from May 4. Class timing 5:30 to 9:30 a.m. and 4:30 to 7:30 p.m. For details, please visit Delta Tutorals between 6 a.m. to 7 p.m. Taram nokchari loina bulletin sige makhatam pausing miyam da pijari hostel da satkane hana yum dagi thokiba mahiroi ama thiba khangdana leirakbagi matangda irong khunau da miyam gi mifam ama pangthokre maya Imphal police station gi manung chana leiba irong khunau dagi Mohammad Tariq Khan yum khaibam Imphal gi new chakun da leiba Brighter Academy da class 10 tamliba mahiroi ase me gi tang anida irong khunau da leiba ma ki yum dagi hata golapati da leiba peace and learning hostel da satkani haiduna satkiba dagi ngasi fawa langla langjin ama da khangdana leirakibani hiram asigi matang da JAC against the missing of Mohammad Tariq Khan kabu committee ama semdana mahiroi asigi kongul liri JAC asigi convener Mohammad Zonaf Alina mahiroi asina yumdagi thokiba matamda makna lairik tambagi damak leiba peace and learning hostel da phi gane haiduna mayumdagi lupa lising manga ga chahum lom pu ki hari JAC gi miyoi singna makpu thiringai cherak asida ngarang numidang waram pung mari makhairom tab adwaida angang asigi apokpa gi mobile phone da number masak khangdaba number 9310352843 asidagi phone tawramlaga baba ai haraga kakthak ki mak makha taraduna ngasi pangthok liba mifam asi
mangoinana nungtil pung ama makhairom gi mamangda angang asigi apokpagi phoneda masak khangdaba number 7421058285 asidagi phone taruktuna mifam asi pangthoktana naba khangalaki hana mahakna phongdorki mahakna makha taraduna mahiroi asi sakhangdaba kharana fabne habi GA sina chapchana khangle government athu matamda mahiroi asi khongul libiyo amadi kanagumna mahku phajin punchinba yawrabasu tekta kaidra imung manungi miyoisingna sinabiyo haina mahakna appeal tawki loinana hiram asigi matangda government memorandum ama GA sigi maikaidagi hayeng pisillagani hari छात्र मफम खंगदना मांगखिबगी मरमसिदा फंगननबा अखोना एसीसी सेमजबने पामजरी से अखोगे हजके मोहम्मद तारिक खान से मफम खंगदना मांगखिसे अखोय गवर्नमेंट दा थिबिननबा अखोय जेसीगी माइकैदगी हाइजबा अदुगा कनागुंबा मसिग मरी लेनना अखोगे फाजनबा पुंजनबा थोअगसो मसे अखोय जेसी मदे खुनगी माइकैदगी मसे अथुबदा इमुंग मनुंगी अवाबा यंगबिरगा थादोकपिरकनबा अखोय जेसीनसो अपील तौजरी Mohammad Imamuddin Misri ki matangda Lilong ki Anjuman ki matakta sirakwa maral singi matangda ngarang Lilong Turel Ahanbi ki hall da miyam ki oba mipamama Rural Area United Club Organization Lilong na sinduna pangtokre mipamaduna Mohammad Imamuddin laiki dapat nungai tabo phongdokpa galoyan Imamuddin Misri ki matangda Anjuman Lilong bu mingset thian nana ba hotna ba amadi muthat pa yaroi lonana Anjuman ki miyoy ama pulis na fabda Lilong ki miyam bu fahan ba hai ba warip sing asi lauki hari Directorate of Consumer Affairs, Food and Public Distribution da LDC ki post ama launan bagi written test May 9 gi pung 10 makai da Imphal College pangthokani tawrama adu khudongsa da kharana maram oiraga May 15 da oina pangthok lagani hana Directorate asina thadorpa chi role amada khangalakli 9 sector Assam Rifles ki makha da laiba 6 AR amadi New Kaithel Mami Police outpost ki officer in charge ki miyang makhada Kaithel Manbi amadi Mahakabui ki volunteer singna National Highway 37 Imphal Jiribam lambi ki New Kaithel Manbi dagi AR post tab lambi ngasi semjin khre lambi asi government asina matam sangna sembi dana laibana maram oiraga 9 sector Assam Rifles ki 2IC Thaudam Anand New Kaithel Manbi Police Outpost ki officer in charge Posangam Suresh Kumar amadi lamdam adum gi miyoisina angam puthokuna lambi asi semjin ki bani ngasigi thoramadu da social worker Ranjit Khangemam na hairba lambi asi semjinba nana ba hotna bada Assam Rifles ki 2IC Thaudam Anand officer in charge Posangam Suresh Kumar ki thaudang bu thagat pa phongdoki Assam Rifles ki 9 sector gi official sing aduga New Kaithel Manbi da leiberi ba police station gi OC ani gi initiative ta aikoi gi khul laikai gi volunteers mayam pulap thoaga asigi lambi se sembani masiki credit city ta sengna 9 sector Assam Rifles ki Sar Anand aduga aikoi gi OC Suresh ani makta pijanengi than phan ta lambi si yamna nungai tana leibadu makhoi mapan dagi akhoina machi akoi locality gi New Kaithel Manbi parja amaju Mahakabu gi leibe chinau singi ga thoga leibe police ki aduga thanglai phangi yaung khoi suna yamna phajaba lambi bakta bo se khoi yamna nungai je Department of Relief and Disaster Management na Manipur Government ki makhada Police Department ki khangal abatongan unit singdagi State Disaster Response Force SDRF kuntramanga CM lehari harib SDRF ki personnel sing asi Nagpur Maharashtra da leiba National Civil Defence College ta ningthina train taurure loinana disaster ama hekta tholakpa matamda Manipur Fire and Emergency Services na ahan responder oigani haina su lauthok lehena DIPR na khangalakli Lalahulu Kuyana Hingsa ge thabak thoram leptana sathaba maram Arunachal Pradesh ki district Taranithoi da tha taruk amaga hen aspa laikhigani haina center nangarang lauthokre naga insurgency ki irang leiba maram na Tirap Sanglang amasung Longding district sing yauna police station tarataruk na kuonba Arunachal Pradesh ki mafam sing ki phibam lu na leiri haina Union Home Ministry na phongdokli Panbayai naga lalahulup sing NDFBS amadi Alpha I na state asigi harib area sing asida sel khaiba hingsa gi thabak sathaba amadi lalahulup masel mukna ba kaya gi irang sathaba leptri Home Ministry na thaudo thokiba gazette notification gi matung ina megi tang mari gi matungdagi Tirap Sanglang amasung Longding district yauna Assam gi tainaba Arunachal Pradesh ki district singi police station taratarung na kuon mafam sing ase disturbed area ni hana lauthokre mamang sahi March 13 Assam
गताइनब अरुणाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट सिंह असि डिस्टर्ब एरिया ओइरे हैना सेंटर न लाउथोखिबने अदुबु नबम तु की गवर्नमेंट कन्न यानिंगदब फोंगदोरपदगी ऑर्डर अदु हंदोखिबने अनोबु नोटिफिकेशन अमुक थोक्तुना हानगी हारिबा डिस्ट्रिक्ट तरानिथोय असि डिस्टर्ब एरिया ओइरे हैना सेंटर न लाउथोखिबने मेगी अनिसुब नमाइजिंग नुमित पांगथोकपा मदर्स डे की नुमित असिन लाकपदा संगाईपुरो कबुई यूथ ऑर्गेनाइजेशन याइफु पाउजेल पिरकली हयेंग तांग मापंदा मालेम सिन तुंगना पांगथोकद्रब मदर्स डे की थौरम असे ऑर्गेनाइजेशन असिन असु पांगथोकनी हारी हौजिक ngasi नोमगी ओबा सानबगी पाउदा YDCL पुंगदोंबमना अनिसुब लमलाई केंद्र विलेज वाइज मेन्स ओपन 7 साइड फुटबॉल टूर्नामेंट की अहुमसुब पोजीशन ताखरे लमलाई स्टूडेंट्स आइडल क्लब लमलाई की सानबुंगदा टूर्नामेंट असिगी अहुमसुब पोजीशन की दमक ngasi सानकिब मैच अदुदा YDCL पुंगदोंबमगी सानरोय प्रामेश्वरना पांजल अनि लोइनना अरुणाना पांजल अमग चंचिंदुना CHYUC चालौबु पांजल अहुम अनि दमाइथि पिरमलगा टूर्नामेंट असिगी अहुमसुब पोजीशन ताखिबने मरीसुब पोजीशन ताहौरबा CHYUC सालौगी पांजल अनि अदुना कृष्णा अमदी सुनेराज अनि चनखिबने FC लमलाइन सिंदुना ममांग थागी तरा तरेतगी सथरकलिब टूर्नामेंट असिदा टीम तरा निपान सरुक यारी हयेंग सानगदब टूर्नामेंट असिगी फाइनल मैच अदुदा BSU नोंपो कक्सिंग अमदी ESU तेलौ अनिना लंबा तौनरगनी तरुक सुबा हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप B डिवीजन की ngasi सानकी बतारामरी सुबह लीगता हॉकी विहार अमदी असम हॉकी अनिना मैच के अपीब मतमदा पांजल अममम सनदुना मैच अदु ड्रॉ सटखिबगा लोइनना तरामंगा सुबह लीगतना हॉकी राजस्थान सिटीजन हॉकी 11 दिल्ली बु पांजल अनि अमद माइथि बु पीखी सथरगलिब चैंपियनशिप असकी तरा तरुक सुबह लीगता हॉकी को और कर्नाटकाना मुंबई स्कूल्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन पांजल निपान माइथी पीखिबगा लोइनना तरा तरेत सुब लीगतना सानगदब हॉकी हिमाचल लाक्तबदगी दादरा एंड नगर हवेली हॉकी एसोसिएशन वॉक ओवर फंकी चैंपियनशिप असकी तरा निपान सुब लीगतना नामधारी 11 पंजाबना यामना लाक्सना हॉकी पुदुचेरीबु पांजल निपान सिनोद माइथी बीबंगमखी हॉकी इंडिया की मेय मखादा मणिपुर हॉकी ने सिंदुना खुम्बल लंपाक हॉकी स्टेडियम दा था सिगी मंगादगी सथरगलिब चैंपियनशिप असिदा इंडिया की तोंगान तोंगान स्टेट सिंगदगी लाक टीम कुलुम दोइना सरुक यारी हयेंग टूर्नामेंट असिगी मखाताब लीग मैच मंगा सानरगनी ऑल इंडिया गोजू रायू कराटे दो फेडरेशन की मियंग मखादा कंगलई स्पोर्ट्स एकेडमी कंगलई सामदी गोजू रायू कराटे दो मणिपुर सिंधुन लिबा था की तांग मंगादगी चतरक आनबा इंटर स्टेट गोजू रायू कराटे दो चैंपियनशिप ngasi क्यामगई हाइबोंग मखोंग लोइसिनख्रे लोइसिनबगी थोरम अदुदा कोंथौजम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA KS शरतना चीफ गेस्ट ओइखी लोइनन चैंपियनशिप अदुदा आसाम अमदी मेघालय की सानरो इसिंग सरुक याखी हौचिक ओरब मणिपुर की फिवम असिदा स्टेट अनि असि खक्त नतना अतोप स्टेट सिंगदी सरुक याब लाखिद्रे हानगी वर्ल्ड वुमेन जूनियर यूथ बॉक्सिंग चैंपियन समझ साबम सरजुबला AIBA की रैंकिंग दा वर्ल्ड नंबर 2 दा लेखरे सरजुबला न केजी निफुमंगा निफुनिपान की वुमेन लाइट फ्लाईवेट की कांगलुपता अहुमसु पोजीशन दा लेरंबदगी पॉइंट लिसिंग अमगा चाम फंगदुन अनिसुबु पोजीशन दा हाइगलकिबने सरजुबला की अकनब लंबा ओरिबा कजाकिस्तान की काजीवे नाजिम न पॉइंट लिसिंग अमगा चानी फंगदुना अहान पोजीशन दा लेरी अमरमदा ओलंपिक गेम्स की ब्रोंज मेडलिस्ट MC मेरी कॉम न केजी निफुनिपान यांखै माथोई की वुमेन फ्लाईवेट की कांगलुपता पॉइंट 7 फंगदुना मापन सुबु पोजीशन दा लेरी हानगी वर्ल्ड चैंपियन लाइश्रम सरिताना लाइट वेट की केजी यांखै तरेट हुम्फु की कांगलुपता पॉइंट 3 यांखै फंगदुना कुनमाथोई सुबु रैंक दा लेरी लोइनना लाइश्रम देवेंद्रना मैन लाइट फ्लाईवेट की केजी निफु तरुक निफु मापन की कांगलुपता पॉइंट सामंगा यांखै फंगदुना तरानिथोई सुबु पोजीशन दा लेखरे
Matang aswada bulletin ase loishinjadringi mangoina headlines amuna thamjari. Imphal ki tongan mabafam singa human chain siamduna amadi rally chatuna JCLPS ki khongjang sawat khre. Pung nifinito ki public curfew na ngasi nini chan aroiba numita su mahusagi punchita sound akaiba pi khre aduwa pamda bithodok ki thok ki ban lai kidre. JCLPS na changjila pa khongjang khuding da BJP Manipur Pradesh na sawatuna laki makata na so dumuk sawat ki ganena thongnawjum sawbuna phongdokre. Amasung Brighter Academy News Second class 10 tamliba irong khunawdik mahiro yama hawkiba me anidagi thiba khangdam lairi.